Anya laki din! Wen, anak ko, dito'y kayon ngagnaid iti asawam. May mayat mo't laeng tapno makaurnong kayaw. Nang runa no adanton anak yaw. Naragsak kamay kaninanang yaw iti dayta, anak ko. Saan nga ta nakababain kada kayo kaninanang, tatang? Anya laki din aya, Jimboy. Kasla saan da ka nga anak? Awan parikot. Agnaid kayo lata dito'y balay. Agyaman ak tatang. Nagrigat ti agab-abang. Tadi tala ti papanan ti matmatgadan. Isu nga ron nga umanugot kami kaninanang mau. Nga agnaid kayo dito'y. Agyaman ak manen tatang. Hala nga raw, ingkay bunagan ay dagiti gargarit yaw. Taagyan kayo dito'y balay. Makabannog matiagbo nagitigargar ta, Jimboy. Sana balitan alpasen. Ken manulaang mo't tabinunag ta. Kaldero ken kawistalaang may. Mabisinak pa'y. Bareng nakaluto ni nanang. Mala. Agi na nakapay bakit? Tay nakitain no nakaluto ni nanang. Agawaan na kumamot ti agluto ta mabisinak hon. Bayo na badmat ni nanang mga gonggonay. Awan pa'y aalistuan na. Nagalasan ti ugali ti manugang maulakay. Imbes nga agsasango tayo amangan. Ngam pinapanaw na takit din. Nasakit tinakam ko. Anya laki din aya, bakit? Basit laban nagdayta. Agtungpal talatan, tapno awan terere. Ay, masairak ka talaga lakay. Apay ngay abastos ti manugang ta. Bay amon kunakmait. Salaan talata ti ugali na. Taasawa mo iti anak ta. Nasairak lakay. Kunametlan no kwarta na ti inggatang ko iti inlutok asidaan. Awan to, pa'y tinted na nga uray piso la ko maamaigatang iti sidaan. Bakit? Pasensya amon ti manugang ta. Oh, dayta ti sidaw nyo, tatang, nanang. Ha, sabaw laang. Wen, agtipid tayo. Idulin ko dayto'y daduma, tas si datay tumanen inton rabi eh. Anya, ay saan Di nakamkit din pagsidaan. Umanay dayta na sidaw nyo. Nayunan nyo la itiin na po'y dayta sabaw ayusan. Anya, Di kay agriklamon. Nagriga ti biyag ita. Iso anasken nga agikonomya tayo. nay, apay ngay akasta grasya. Naimbag kumano si katigim matang dita sidaan. Apay ngay asabaw laang ti ipasidam kada kamay. Nagalas man gayam ti ugalaym. Basta dayta ti sidaw nyo. No diyo kayat san lang. Saan mo kumamod nga imutan da nanang kentatang bakit? Nakaragragsak da ng pasangbay kadata dito'y balay da. Ita, imutam ida iti sidaan. Kaasi damay. Rumbang laang ti kasta nga inaramid ko. Tapno maamuan da ti ugalik. Anatipidak unay. Saan akin natipid da ita? No di kat kinaimot. Laglagi po madadakkel ko ida. Ken nasayada kadata. Iso apang nga asim. Tadi mo ida imutan. Asino ti isakit mo? Siyak wano isoda. No isoda ti isakit mo. Agsina talaangan. Mala. Lipate mong timbagak bakit? Tadyak kayat ti apa.
Oh, adto iti may sa pandesal, nanang, tatang. Paggudwan nyo day ta Ha? Paggudwaan mi dayta pandesal? Katuan, umdas day tan apagarmo sa ranyaw. Apay ngay akas ta. Idinto ta si ka kat uray la upat ti adda di ta plataw. Sa adda pa'y itlog nga ipalaman niyaw. Ay kanan mi day ka ni Jimboy. Ay una yan ti kinaimot mo kada kami akatugangam, Gracia. Di o kayat day ta pandesal? Oo, di saan laang. Saan man, Gracia. Kayat may, kanin main, malabakait, agar mo sartan. Madiday to yan lakay. Kita umot ti kananda nga agasawa ang nga insagana na. At dapay creamer ti kapida. Sakit at dapay itlog apalaman ti pandesal at tinapay da. Idento tadata, awan creamer ti kapita. Ken awan itlog apalaman ti may sa apandesal nga inted na. Sakit paggudwaan tapay. Manyalaki din aya, bakait, agar mo sartaki din. Mabitlang, tagudwaak to'y bugbog to nga pandesal. Ay sana mabalain. Inakagluto iti kanenta, lakay. Saan nga umdas day takagudwala ang apandesal a kanenta? Ha? Padasam ti agluto, nanang. Ha? Tapag sasawan ka iti saan amalamlamo ti aso. Agtip-tipid tayo. Iso di kay nabuslon iti makan. Kasta ti ugali ni ipaggrasya, nanang. Grasya nga agpayso tinagan na. Ngam kabaliktad mo ti ugali na. Uwan, nakaimimot launay. Jak laim pagarop ama iturod na kami nga imutan iti kastaunay. Akas la isumatan ti akin kukwa iti balay may. Bay aman ta nakpagsasawan? Ay sana lorna anak kaw. Bay abagbagaan ni Jimboy akabsat mo. Sige, nanang. Ngam no saan latang agbaliw. Nasaysaya at no papanawan yung idan ije balayaw. Ha, ay saan anak kaw. Kaasi damot. Ipagpagapuklatan kin ni Jimboy akabsat mo. No sa dino kat ngamin atin ang kit-kitaan ni Jimboy di ta asawa na. Nagalas mat gayam ti ugali na. Adto yan ti sweldo, Gracia. Gumatang kay tinaimas sa sidayan ha. Tag sida tayo ita itinaimas. Wan, ariglado lakay. Inak makichenda. Kan ano pa iti kayat ko agatangan. Gumatangak pa iti bistidak. Medyo mabayagak nga agawid. Tainak pa'y agpaparlor. Iso asa anak kun ang makapaglabapay. Sige. Tasya akong ti aglaba iti kawustaan na ornong. Bakit? Rumbag lang nga si kati aglaba. Gaputa jak kayat ang madadaol dagiti ramay ko. Ang mga numatukol dagiti kukok. Sige nga ron. Inkan makitsinda. Taglabaak. Bakit? Malalakay, mga lakan iti sidaam. Wan, bakit? Mangantayawn, taitay pa'y mabisinak. Ay, mabitla ang nanang, tatang. Day tala ang dilis ti sidaan nyo. Anya? Bay anyo day ta adobo a karnit baboy, ta sidami ka ni Jimboy. Ha? Mala, wanain. No day tatikunam, Gracia. Si dayo laang takarnay. Taday ta dilays ti sidaan may. Ay sana mabalin ah. Apay ngay aday talaang dilays ti pasidam kada kamay Gracia. Kat siyak pa'y tinaglutaw. Agreklamo kayo pa'y laang? Pagyamanan nyo pa'y tada pa'y dilis a sidaan nyo. Ala, wanain. Awan reklamo may. Sige, bakit?
Mangantan, kaday talaang dilays ti sidaan ta. Bayantan nga isudalaang ti agsida di ta adobo a karnit babaw. Apay kasta ti ugalim, Gracia. Imutam dana ng kantatang nagawan ababain mo na ikamkamang kalaang ngam kastakit din ti aramid mo. Awan respetom, bastos. Nagadun nga imbagam, Lorna. Hoy! Di ka agin lalaing dito'y balay dana ng kantatang ha. Kasi ka, awan apulos inkamang mo. Ultimo badom. Ni Jimboy akabsat ko ti gimatang. Kasi ka, di mo ammo ti manggad. Day taag papapintas ti ammom. Ay, awan bibiyang mo. Pumanaw kan. Nagalas at talaga ti ugali man niya. Nagpuskol ti rupam. Di nakapailakad isina ti kabsat ko. Ta saan ka may bagay kan kwa na? Napintasak. Iso adinak maiturad nga isina ni Jimboy. No si ka, mabalin a kabaulan na ka nga isina ti asawam. Gapo talaad ka. Ngam siyak, imposible ang mapasamak dayta. Ngamin, napintasak launay apara ka ni Jimboy. Agraraman! Agraraman ka talaga! Nagdakas pa'y ti ugalim! Oh, daytoy ti sidayo ken ni tatang nanang. Noodles. Ilutom taday ta ti sidayo niyaw. Noodles? Idinto ta pinagluto nak iti tinula. Saan kayo akasali? Si dami lang ka ni Jimboy to'y tinula. Asawak ti agtrab-trabaho. Iso ano anya ti ipasidak kada kayo. Ano sanyo? Pagyamanan nyo pa'y kidi ataadda. Ay, saan ka lang aruden nagtrab-trabaho dito'y balay? Imutan na kami pa'y akatugangam. Nagalas at talaga ti ugalim amanugang. Nalalas pa'y ataro payo. Sana kun amakaanos iti kastang ugalim, Gracia. Di pumanaw kayo. Ngamin, uray siyak, di kay magustuhan akatugangan. Anya! Dito'y kamin balayaw nga agnaag kininanang Mau, Lorna, ta pinapanaw na kami ni Gracia. Nagalas matin ti ugali day dyan tao. Isupayan tinang papanaw kada kayo iti mismo, abalayo. Way, nanak ko, pimanaw kami latan, tadimi kayat tirirey. Sige tatang, agyan kayo latta dito balay. Awan parikot iti dayta. Saan nga ta nakababain iti asawam? Saan tatang? Anya lakit din aya. Amo yumat aman nakaawat ken nasingpet ti asawak. Malangaraw, dito'y kami pailaeng anak kao, kitagyaman kami unay. Gaya mo, Jimboy. Anya ti kayat mo nga inuman, ha? Kape? Wano, tsaa? Tsa atarupam. Anay ko. Anay ko. Apay nga atinong panak matan, Jimboy. Anay ko. Nagsakit. Pinapanaw mo na tatanggan nanang nito'y mismo abalay da? Nagpuskol terupam. Pimanaw damot. May mayatan na pimanaw da. Tapnaawan pasalsali. Inan-anusak tinagalas nga ugalim, Gracia. Ngam agraman na kiti dadakkel ko. Pakitaam iti nagalas nga ugalim. Inimimutam lang arot idan.
Pinapaano mo pa'y ida dito'y mismo, Abalayda? Anay ko. Tinungpanak manan. Anay ko. Ala, pumanaw ka! Diyak ka sa pulan ti asawa, kaskin ka. Panaw! Ha? Papanawon nak? Lakay? Saan ka kay lalaan? Iso a pumanaw kan! Jimboy. Pumanaw kan! Ne, apay nga imay ka dito'y balay ming grasya. Lorna, kasarita kumadananang kantatang. Tagsublida iji balay. Saan da kayat ti agsubli no adda ka pa'y dayjay? Kasarita kumadananang kantatag ipag Lorna. Di nakawagan iti ipag. Tadyak kayat ti ipag akaskan ka. Tinasaya at nga ramidam. Agawid kan ijay lugar anagapwam. Pangasim ka di, Lorna. Takumbinsiram dananang kantatang agsubli iji balay. Tanusaan da nga agsubli. Saanak mo't amakastro iji balay. Ay na, saan mo abalay dayjay? Balay dananang kantatang mi dayjay. Iso apumanaw kan. Saan da ka akayat ang maikamang kada kami? Ipag Lorna. Pumanaw kan! Saan da ka kasapulan ti pamilya mi? Agpakpakaasi ang Jimboy lakay. Di na ka di papanawan dito balayo. Awan mas no papagturo nga. Naikatan ti panagayat ko kin ka, Gracia. Total, saan tamot ang nagkalaysa? Kin awan mo't anak ta. Kang runaan na, jak kayat ti ugalim. Bastos kun awan respetom karagiti dadakkel ko. Agbalbaliw akong Jimboy. Lading itek. Ngam saan ka nakayat? Alaki din. Bagkata munday ta nakabag-abadom. Tapumanaw kan. Tatalaga asaan ka akayatin? Anya lakit din na yalakay. Anya laki din tarupam. Jimboy, pakawanin ng kadiya. Sana na maulit. Ang balbaliw ako na talaga. Uray pa agbalbaliw kan. Tatalagaan na punasin na namin pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, rumwar kan, dito'y balay mi. Sa dino pa'y itan ti papanak. Awan mas no papagturungan. Kasanuag pa'y itan. Hey, anya laki dinaya. Musikat din ay kamkamang. Irespito magamay tinakaikamangama. Tano imot ka lang aruday. Sakit bastos ka ba? Ang mga numit sa dayta tin kay pagsinaan nga gasawa. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan ni tibiyag nga intay pinaulwan. Imo! Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag. Anya laki din. Anya? Insago-sagunot ni Valerie ni Antonia kunang bakit? Lakay, kasta unay apungtot ni Valerie idi na tiyempuan na ida ije balayda. Agasam, tainyawid ngamin nilakay na ni Antonia, hay, nagturod. Anya?
Ti kunada siguro, agnanayon ang mailimod da ti dakos nga aramid da. Anya ngay, mismo ani Valerie ti nakakita, ay dinurabnan Nasaya at ano kas na? Kapag nakman da jeng Antonia, bakit? Wen nga rod lakay, kunam lano asino ngamin akapintasan dito'y lugar tayo. Apay nga ta. Jak mo ten makikita ni Antonia. Kaslasaan pa yan na rumrumwar. Ne, apay, saan nyo kadipay nga amo, nana? Ha? Anya ti saan ko nga amaw, Lina. Iso asaan arumrumwar, gapot na mabain. Kat no insago-sagunot ni Valerie, di asawa ni Turuyong akabit na. Aniya? Uwan, nana, iso asaan arumrumwar. Nagalas nga mintirupa na. Agasam, taindaramudom ni Valerie iti semento adatar. Katraf pa'y ko naman. Kasta ka de. Ay kagungguna na tagnakam. Adala nga rod asawa kan anak na. Di pa'y lamakuntintaw. Ay, wan nga rod, nana. Kunam lano pa kaidayawan na ti panang dadail na iti pamilya ti akin pamilya. Una yan dayjay nga Antonia. Kasjay ti maganab ti gatel akas kan kwa na. Ay, wala, nana. Imbag ko nam tain sago-sagunot laang ni Valerie. Ay, no siya, ha? Ikalik asi Baglakit din tay may ka, Mare. Wala ni, nangyagak iti bulong ti bayabas. Iso ti pabura kiyo, ta iso ti pagdiramos mo. Iti kasta, agimbag adagos ti sugat ti rupam. Ay na, agyaman ako unay, Mare. Naimbaglaangan, tada ka lata tumultulong kanya. No problem. Ura dinak ipangpangag idi. Tulungan ka lata. Oh, si kakit dimot, Mare. Ay, di nakmot kami matulungan nila kay ko. Apay, mangnamnama ka atulungan na kanila kay mo. Idinto, taga po iti kinasayat mo, tinangisagunutan daken ka. Iso aggarumyad day tarupam. Ay na, nusak ti asawam. Saan kamot lang atulungan Gunggunam kit di Ya? Ay, na. Ay, unaklaki din wal aliati masabat ko. Imalaldawan. Ay, si kamot gaya manton niya. Anya? Unay kamutan, nana. Anya di pa nagkita yung kanya. Al-alya? Ay na, pasensya ka kuman. Di kamot na ilasin nga men. Di pa'y gayam na imbagan day tarupam. Awan bibiyang mo si kabakat. Aniya? Di ta kaman laangan. Si Kati nakaalas ti rupa na. Oh, lakay. Naisagana kong tibalon mo ang mapanagtrabaho. Agyaman ako na, bakit? Maalamangan kan, tapno masapa ka mat amapan ijay shop. Wen ka di ka madanagan. Uray maladawak, adulat na ti customer ko, bakit? Anya? Ado ti suki. Mapalalaki man, weno babae. No siyak ngamin ti agre-prepare iti motor. Reperag anasayaat. Sa nakas iti daddo mga paspasan da, no ado ti nakapila. Tapno laeng malpas da adagos, kit makaado da. Alawanan, mangan kan kunak, tapno mapan kan. Si kamot manan, Antonia. Wan, ay na, nagsubliak manan. Ma-vulcanize ko man na iti dalig ti motor ko. Anya? Kasla ka na yun ang maplat ti motor mo Wan nga rod, agkaraflat. No apay mo. Ala, mabit lang nga rod Lipasag pa'y dahito araramidag. Isarunok dahito ipaparamid mo. Agyaman ak unay, gando. Awan na nyaman na, si kakit dimot. Wan gayam, sublianak latan intun madamdama ha? Agawin akpay. O sige lang, Antonia. Ay na, itayak pa lang agururay kan ka. Ay, where did you came from?
Ay na, nagapuak ije ni gando. Napan ko man impavulcanize di dalig ti motor ko. Na-flat manen? Ay una yan adalig dayta. Kanayon ang ma-flat. Ayos sila mare. Kay-kayat kumot Takay-kayat kumot, ti agkarasubli ije shop ni gando. Anya? Amo mare, gusto akman kini gando. Anya? Ay na, ay matungpa ka man ni. Ay, gusto ka manan nga ibagbagam nga. Kaim-imbag nga rodan ti sugat ti rupam, gapo iti pinangisagusagunot kan ni Valerie. Ita, gusto ka ni gando? Mare, jakmat ngamin malapdan ti bagikan kwa na. Nagwapo ngamin. Kan malakas ang sex appeal niya, ako nada. Ano? Kwa, manungay ti bayadak kan ka, gando. Ha? Wah, oray saanen, nanto niya. Oray libre latan, ti panang vulcanize ko iti dalig ti motor mo. Ha? Sigurado ka? Wen, umdasin ang nakitak ti kinapintas mo, anto niya. Anya? Ay na si kakit dimat. Rabrabakan nakmanan. Ni, saan ka rabrabakan? Ibagbagak ti pod no. Amom, anto niya. Nagpintas ka. Ay na, agyaman ak unay gando. Kat oray si ka, nagwapo ka mat. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako na anto niya. Naimbag ka pa ita, naibagam da ita. Ngam ni bakit ko, saan? Anya? Anya? Kasta ti imbagan ni gando kan ka, mare? Wan mare. Isu nga amok nga damot pa naggusto na kanya. Anya? Unay kamit ten? Siyempre, gusto kan ka. Kaputa si kamat ti imuna nang ipakita iti motibo. Basta. Amok nga gusto kanya. Gusto akmat kan ko na. Ay na, marikrik na. Maadaan kami iti relasyon iti kabiitan na panahon. Ay, unay daytan. Kaim-imbag tarupam. Gapo iti naramid ni Valerie. Sa ita? Kasta? Si kakit dimot mare. Sana bali ata na imbagan matan. Sana ti inharamid ni Valerie ti makalapad kanya tapno aggusto kinigando. Ay, diyan mo Ay na, nagatlan kan sakit diti sa bawil. Diyos ko. Si kamot mare, di ka di marurod kanya. Ay na, kasano ajak marurod. Ada pamilyam. Ada asawa kan anak mo, danga. Nukas jaymot nga minilakay ko. Awan lang nga rodan itsura na. Di na pa'y ammo ti agpagwapo. Anya? Nay, si kamot gayam ti masabat ko, Lina. Narabyan ka mat. Una na, naggapuak man ijay siya. Sapsapulak nila kay ko. Rabiin ngam awan pa'y mat. Ha? Kanayon matan amarabyan tunggal agawid. Sigud mat asaan akas jay. Kasta ka de. Ay na, amangan mat no napan nakiinom kadagiti barkada na. Ay, saan mat amang nginom nila kay ko, nana? Ay wala agpaiswan niya. Nagmading arod tagparparik na kanya. Sapay la ko mata saan apod no ti atap ko. Ay na, Lina. No pagat atapam ti asawam. Naska napaliiwam. Ay narigatan. Nana, Adamadamdamag ko ka. Kamjak kayat ti agsao. Amangan no siyak ti madaksan. Isuan na sa isayaat. No sika ti makaamaw no pudnaw no saan. anya? Ne, si kamat gayam Lina. Rabiin ngam imay kalata diti balay. Wan bakla, imayak tadda na patag agagara. Napatag? What's that? Agsalud-sudak lang. Amangan no addam mo may papaniti asawa ka. Asawa? Anya nga ti amu ni gando? Kat jakmat banbantayan ti asawa? Kasta, pasensya ka na. Sika lang aming tinapanunot ko nga umay pagdamagan. Gayim mo ngamin ni Anton niya asayat ka. Anyat kat mo asawa? Awan, ngam siguradom lang nga awan amom, ha? Inakon.
Piyo na yan, Antonia. Agawid akon. Mga numakadlaw ti asawak. O sige, gando. Agan-anad ka kuma, ha? Agkita tamanan, inton bigat. Wen, umay kanto iyay siya. Ha? Amangan, no adda makadlaw ka data. No kanayo nak ijay. Awan, basta imutom to ti motor mo. Iti kasta, addalat tarason mo nga umay ijay. O sige, umayak inton bigat, ha? I love you. Naimbag man ta na panunot mo pa'y tinagawid gando. Ha? Naimbag pa'y jay manok, taam muna ti agapon no sumipngatan. Ngam si ka, agawid ka matan no kay kayat mo. Ay, pasensya ka kuman, bakit? Dala ngamin napataga na panak. Ha? Napatag? Sa dino dayta, ibagam man kanya. Ha? Ay, basta napatag bakit? Anya kalaki din aya. Maamwak laeng nga da saan anasaya at ngar aramidam. Makaraman ka iti saan mo pa'y anaramramanan. Lina. Ay na, pangaasim mare. Sarda nga mo ti makisinsinara ka ni Gando. Ha? Panagkunak, makadkadlawin ti asawan na. Tapno amom, imay nilina dito ibalay di na minsan nga aldaw. Salsalod-sudan na ano, adda amok maipapan iti asawan na. Aniya? Ay, pangaasim man. Di mo urayan nga adda pa'y daka sa mapasamak. Among mutin ana, yung nilina nga asawa ni Gando. Ay namare, kas iti nakunak idikan ka. Awan bibiyang ko iti dayjay alina. Anya kumati maaramidan na no ay ayatot ti asawa na. Anya? Kita umot nga min tila nga dayjay alina. Adayo ana pimpintasak nga amang ngam iso. Kas lapay udpay ti kalding ti rupan na. Shh! Tangiwat mo. Inton kuan, adda nakangagken ka. Narigaten. Awan bibiyang ko kunak tumat. Gaputapod no ti ibagbagak. Numapan nila kay mo ijay shopyaw. Kastoy ti aramidam, Lina. Nana, Surutam, ngam di ka agpadlaw. Iti kasta, matakwatam no anya talaga ti aramidam dagandaw. Kunti babae na. babae na, kunayo, nana. Katuan, ado ti nakakit-kita kadakwada. Isu na laang, tamabuteng da amang idanon ken ka. Anya, sino ti babae na, nana? Ay makitam to, Lina. Makitam to, numapan ka iji shopyaw. Anya? Ala, gusto pa'y lang dayta, honey. Ituloy mo to inton madamdama. Mapantapay ag merienda. Day taman ti kayat ko king kahani. Uray may sa ti Antonia, no kasta. Awisan nak ama panagmerienda. Katuan apay ni bakat mo. Di nakaaw-awisan ang mapanag merienda. Saan, Antonia? Awan ti ka sweet na daya tao. Awanan ka itibain. Ha? Pudno gayam ti bagbagada kanyak. Apay at tinong panak matlatan. Maminsan pay! Day tatirumbang itikaskan ka agatal! Adala nga rudan asawam! Day tapay na kinagatal mo ti pangpangrunam! Saan tapay analpas, Antonia? Anya ka matang gando? Agbabae ka lang arudan ni Antonia pa'y langmat. Ay na, gando nor arigan. Kas ka lang nagrugit iti asidag. Maang-angop. Inyad adayong kumamata. Kantay babae kumamat nga dapa kairanudan. Saan akaskin ni Antonia? Ano ar-arigan? Kalapati nga babati tayab na. Pakawanan na kumabakay. Pakawanan nga'y bagbagam.
Ang mga numatungpakan! No saan kayo anatiklo? Sigurado nga itultuloy yung pailan! Ha! Agsaga na day jeng Antonia! Ikalik yan ko nagtubat! Anya? Ni Auntie Antonia? Natayan? Tarpulin naman dito nakapaskil dito sa angot ni Balayda. Ay, agawid akon. Inak iba nga kanilola. Oo na yan. Asino nga hingatan tinangikabil na ito'y atarpulin? Sapay in labing memory of Antonia tinakasurat. Patay kang gatil ka. Sana ko na. Amok. No asino ti akin aramid iti da ito'y. Nilina. Ha? Ti awanan ba in a babae? Ay na, Antonia. Kasta unay nga men ti pungtot ni Lina kan ka. Isu akasta tinaaramid na. Amirisum ka di anaimbag. No apay mo't nga men, nga iti kinaado ti lalaki, amabalin mo agargareang. Ni gando pa'y laang mag. Ha? Kita man day tang aramid mo, si bibiyag ka pa'y laang. Ngam adan tarpulin mo, gapulaang iti kinagatil mo. Anya? Ay, makapalnek. Si bibiyag ka pa'y lagayam ng adan tarpulin mo. Amo pa'y dayjay, Alina. Ay, anya nga amu pa'y nga ibagbagam. Ay na, naarambid na laday jay. Gapo, takas taunay ti pungtot na ken ka. Sabah kay mo't hindi Maawatak mo tirik na ni Lina. Ay, nasaya ato kasta. Adapay mo gam na ba't bati pa nakaawat mo? Kunak nung di ka makaawat? Anya? Ala, gusto nga minan day tang aramid mo. Stop it. Kita man. Oh, idi, kasta unay, ti panangisagsagunot ni Valerie ken ka. Nga uray la dara-dara day tarupam. Dandani pa na ikat day tangipon mo akas larabit. Mare. Gapulang iti day ta kinasayat mo. Ay! Ita, inyaramidan da kamanan iti tarpulin mo. Agasam, in loving memory. Ket si bibiyag ka pa'y laeng. Ket, gapumot lang day ta iti kinasayat mo. Ay na Antonia, agbalbaliw ka nga minen. Mare. Gusto mo ti bagbangak? Tapno saan ka makadadali iti pamilya, iti akin pamilya? No nagatel ka, kudkudan. Saan? Aday ta agpakudkud ka iti sabali. Madiday tangar aramidem. Taada bukod mon a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagdibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman ka ba'y itingkay panang tarabay. Anya laki din. Talaw dagiti anak mo, digna. Sapay ko ba ta saan ang mapasarunwan? Saan ko man ang manayunan? Depende, nanang. Aniya depende. Nanang. Kasano no damanan mangayat kanyak. Aniya, di kaya na didigradig na. Agsasabalay ti ama dagiti talaw nga anak mo. Ngam ita, kastapay lang ti isungbat mo. Kat normal lang mat nanang. Babae ak nga ro, di aganakak. Ay na, agbalakan sa matan. Unay matan day ta panagsungsungbat mo. Imbes ko mapagadalam, tinapasamakan ka. Ngam saan mo, takas lakay kayat mo kiden. Basta, nanang. Awan ti maaramida niyo, no nakarik na, ti maisa tao. Aniya,
Naganak man gaya man ni kasinsin mo, Monica. Katuan mat. Inabak na ka manin ah. Oo, kasano ko mga inabaknak. Ay kadno pang talo da jayan araman na. Ang mga nukayat mo mat na may kapat. Ay pulos ah. Oray awan no ni dignamit laang. Oo, di ka man agsaw di taorlan. Pulos kun kunam di tangam amang ano. Kastaw na apanangarapaap mo kan ko ana. Ay na, oray til mo nagtipos tisok. Saan taw ang mapasamak na ita? Anya? Abay, kasinsin Monica. Awan ka di ti planom amaki asawa? Mga asawa ka. No makasara kak iti babae, akap-kap na kak. Babae? Apay a babae ti birukan, kat no babae ka mat. Lalaki ak nga rodig na, lalaki ti riknak. Maminado nga ibagak dayta, ngamsan kayo makawawat. Anya lakit din aya. Ay na, makiasawa kakit din kasinsin. Amon, naragsak ti adda asawa na. Kasano kumamay bagam anaragsak ti adda asawa na. Kat awan mat asawam. Awan ita Ngam, napadasak ti adda asawa na. Short term apanangasawa niya. Awan ti maysa atawan kat imbati dakan. Asi ka pa'y mat, digna. Ay na, sa anak akaasi Monica. Nagasatakit di Kasano ang nagasat ka? Kano pinagsusublatan da kan? Mayari ka ni ti may sa awagwag. Nalablabas pa yan ngam wagwag. Ay saan, digna? May mayat kit di ti kasjay. Gaputan na karamanak iti agduduma aputahe. Anya, nagrugit kit din day ta kapanunutam. Salbag kit di Ay na, kitaan nyo kit di anak yun nana. Ang mga nudiyo manin mo pupuutan kit agawid abimantay ti tiyan na. Ay na, kasla naruama ko ni ti aramid na. Bay no kayat nang agbalin a baby maker. Nana, Jakon mabilang ti pamagbagakkan ko na. Nga bawan lata mo ti denggen na. Agawid nga adaubing iti saklot na. kat no kinunana ngamin anamay mayatan ti kasjay. Gaputan na karaman iti agduduma aputahe. Aniya, imbaga na ti kasta? Wala na. Kilaw a panagpampanunod. Ati una pa'y kit din ati bala. Aniya laki din. Amom diak na. Ay-ayatin kalata nga wala dan anak mo. Yeah. Pudno ka di dayta, Anton? Wedeg na. Mamati ka kada kanyak, promise. Kaslasan mat ngamin ang mapagtalkan dayta pa nagmulmulagat mo, Anton. Ay, talaga akas titi pa nagmulmulagat ko dig na. Ngay, mapagtalkanak man. Ipateg ka kaslalena. Kasta? Wedeg na. Isuasumpatan na kontap mo ang galamitan iti anak ta. Sika talaga, Anton. Ala, wanan. Ay ayatan kamat. Unay-unay. Daman gaya mo nobyo ni Digna, Monica. Kastaya. Uy, nakitak idang kagibkibin iji igit ti kalsada di na minsan. Ay, sus!
Sigurado manan nga rod ano kasta. Sigurado nga niya. Sigurado akalpasan manan ti makabulan. Agawid nga agsangsangit. Ay, yan. Nay, kasla na sakit tirik na maurlan. Masaksakitan kan samait. Aklo nam nga minan, nga agayat ka kuana. Ay na, di mo man ipapilit ka amon. Ay na, Orlan, di ka agdanag. Patya kasan nga agbayag dadig na kanti asino man ang nobyo na. At dapay gundaway mo amang sublat kan kuana. Dayjay lang, tasaanan asikati may kapat. Amang ano sikati pang 5, uno pang 6. Anya, ay, nalabas kamutin Monica. Nababauna yan ti pagkitkitam kanyak. Ma, saan nga iti kasta? Sa bali, tinagawatam iti imbagak. Ibagbagak lang, ti posible ang mapasamak. Arsagid ka mo't alalaki. Anya lakit din. Pasensya ka diag na ngayon ibaga akong tipudno kayang ka. Ha? Di ka na ayayatin. Anya? Win, nasaya-saya atin takas to yung MT agpamalangak nga ayayatin ka. MT kinapudno na kat sanmet. Ngam, sana mabalin Anton. Saan lang anam na minsan na nahilaw anta? San na bali ata linaglagsak mo metik na. Feel mo tinalamid ta. Anya? Siya ka di lang. Uray si kamat ah. Ti kunam, inim-imas tadwa. Wen, aklunik dig na. Iso nga awan lugi itinalamid ta. Iso anawayata met nga agsina. Anya? Kasano ako no masikuganak Anton? Eket si kalataan dig na. Anya? Nagalas matgayam ti ugalim Anton. Day talang ti maibagam kanyak. Pasensya ka dig na. Ngayon talaga adya ka na ayatin. Anya? Talaga adi ka agpampanunot si kadigna. Awan siguro ti utak mo niya. Day tala kinasayat mo tinaga daw. Nanang, Babasit pa ilang dagiti anak mo ngam nagpasikog ka manan. pakawanan nanang. Nailawan kami ka ni Anton. Doon nailawan ka iti na minsan, di mo kuman inulit. Pinanunot mo kumaa, ti ibunga ti aramidam. Amo masan arumbang aramidam pa ilaang? No apay ngamin anaimas ti maiparit nanang. Anya? Katisumat nanang. Ay, digna. Danga ka talaga. Day tala kinasayat mo tinagadaw kunakkan ka. Awan ti manaknakam mo. Ay, umistress ka nga anak. Anya lakit din. Oh, masikog ka man gaya man, digna. When, Monica, kayat mo ka di matiag pasikog? Adam mo, kalalaki. Anya ga pong agpasikugak, kat siyak ti mang sikog iti girlfriend ko. Anya, no agarapaap ka, jay posible mat apumod no? Saan aday ta awa na pulos namnama na apo maiso? Anya lakit din aya? Ay na, di nakman pakibibiyangan nga mindig na. Kat, asino nga iti amatasikog mo? Di mo damagan, Monica. Abay, nagpukaw ka di man na nakaslasok. Wan nga rod, bisit kit di day jay alalaki Ay na, agnakam ka mga minan Saan matanam na minsan napasamak day takin ka? Sana balimat kit di? Gaputan nag-enjoy akmat, iti relasyon mi. Ay na, digna. Pang manudaytan nga anak mo. Masi ka matitinam Tultulungan na ka amang isaksakad kadagiti anak mo. Ay na, part
of life dayta, Monica. Di mo nga min maawatan, gapotad di mo napadasan. Hay, talagang ikalintagamlat na tibidot mo. Di mo amo ti masursurwan. Anya lakit din aya. Bantayam analaeng ti kasinsin mo, iti papananyaw, Monica. Wala na, di kay madanagan. Ang mga nutilar aramidan na ijay. Uray di mo kumangaminan ikuyog. Sana bali, tadakmat nana. Ang mga adamanan ti masalaw na ijay alalaki. Apang idaldalan naman ti bagina. San mat siguro nana. Ang mga agna kaman ti kasinsin ko. Ay, sapay lakuma, tanay. Talaga aparikot ko dahil dyan kasinsin mo. At dyan na, pudno amin na kita bagbaking ka. Kasano ti kinapudno na andoy? Mano a porsyento? Ay, 101%. Ah, Ngam ni, lumakay ka matan andoy. ay na, di naktagibas si tindig na. Uray lakaya ko, napigsak pila. Na, apay nga, katawa ka dig na. Talaga ka di ka mamati kanyak. Ang andoy, kabailan nak nga ta, paragsakan no bilang? Ay, wala. Di mo pa kadalagan na ita. Sakpay, tikunam. Sigurado ka, andoy? Na, Ang mga numasapol nga isurok pailaang kan ka, ay katsaanan. Useless to matlaang. niya. Now that I've lost everything to you, break my heart, something new. Gusto na itandig na. Agawitan. Nabartagkan. Bye-bye anak ka di, Monica. Sa anak pa yan nabartag. Nabartagkan dig na. Agawitan. Ang mga nuagsangsangit ang dagiti anak mo. Di mo pa kadanagan dagit jay. Adamat ni nanang. Anya. Ala. Panawan na kami pa dito ay. Taagam amo kami man. Iti dayto nga andoy. Anya tamo tangay. Amang no compatible kami iti tunggal maysa. Ay na. Nabartag ka na talaga dig na. Di mon amo ti bagbagam. Don't worry, Monica, my cousin. I can manage. Anya. And tell me that you owe me. Ay, awan na talaga ti dengdenggan dahil dyan kasinsin mo, Monica. Apay ka din, Nana. Katno ka na yun, nanti pa nagkuykuyog dahil ti dahil dyan nga andoy. Anya. Awan manon, nagbalidan a baby maker dahil dyan kasinsin mo. Hay, buhay. Ay, at talaga. Ay, agsana ay takadilatan, Nana. Dak nga rodan amaw ti ibagak iti dahil dyan kasinsin mo. Ala, barang makapagpanunot ton ni kasinsin ko, Nana. Kat, anya ngay nga rod, at daditan. Tulungan talata na mga iwan kadagiti anak na. Awanan, Monica. Isumat nga sulatan ter aramidan ni Digna. Ay na, di mon pakibibiyangan, Orlan. Biyag na matanday jay. Anyan nga aramid, nagalas. Anya lakit din ay. Di ka agsao-sao di ta, Orlan. Intun kun, si kamat ti sumaruno iti biyag na. Anya, ay pakpakawan. Ay na, awan ti dakas na no bilang laang, Orlan. Tinapatag,
Napudno kayo iti tunggal maysa. Ay na, no dalakit di panagayat mo kenkwana. Ipudnom ki din. Ay, agawid akon, Monica. Tani, tila ibagbagam mutan. Ulbod ka matgayam alaklakayan. Kunak ano lakay kan kat nanakam ka. Ngamsan matgayam. Kanya nga rod ni maramidak no di kan ay-ayatan digna. Buisit ka kit di Di ka pa'y lamaon na talaklakayan. Ni, sana lang saya tikas ta digna. Di kag sawi tikas ta. Ngamin, oray kas kasano, pinaragsak ka ba? Kan inayat nakmat ako na. Ngampuor ka matgayam iti kararwak si kalaklakayan. Talaga ka gurgurakan. Ay na, pasensya kan digna. Ngam kinapudno na. Diyak gayam kabaglan na suportaran dagiti anak mo. Nagaduda mo gayam. Pumanaw ka ni tisangwanak andoy. Tani, amang ano diyak makapagtepal kat ikugtar ka ijadaras. Gusto na, di ka nagsangit. Nabambanog ako ang mga aw-awir kan ka. Ay na, di ka may nayon akit-kit. Kit-kita ang ngagsang-sangit to'y adim. Nita, gigiddan kayo matun ngagsangit. Agtal na kayo, kunak! Bisit kayo, mat! Ne, di mo bugkawan lagi ti anak mo adig na. Kasi da mapukpuk kawan. Ay na, makapasuron. Agsangit ti maisa, agsangit na mataminan. Kinayat mo matdig na. Day tatibunga ti aramid mo idi. Pasarap now, suffer later. Aniya? Katuan matdig na. Nagpaimas ka idi. Ngam ita, isaf-suffer mo tibunga ti aramid mo. Ngam, di mo manan ibaga apa nag-suffer ti kada ti anak mo Day ta pa nagmay-maysam amang isaksakad ken ka ti dakdakamatag. Ha? Hala, dig na. Nagkamali ka iti aramid mo iti biyag mo. Ngam, di mo pagpapasan dagiti anak mo. Gaputawan ang muda. Ay wanam kit di. Tapagrebang amat day ta, kas ina. Monica? Katagbalbaliw ka ngaminan, dig na. Baliwam ti panirigam iti biyag. Saan anasayaat ti mangraman iti adwa po tayo? Anya? Pating nakdig na. Napudno ti panagayat ko ken ka. Sardingan akon Orlan. Adon dagiti anak ko. Kayat ko nga ibukbuk ti atensyon ko kadakwada. Ha? When Orlan? Adumat ang tinaglabasak alalaki dito'y biyag ko. Kadjakon kayat ama na yun ang tikamalik. Angam ikarik adi ka pasakitan dig na. Ayatan kan ipatag ka. Pasensya ka na talaga Orlan. Jakon kayat ti sumrak iti may sa relasyon. No kayat mo, nilatan kasinsin ko ang Monica ti Armam. Anya? Wan Orlan, nasaysaya at pay, gaputa balasang. Anya? Di nakmat kayat ni Digna, Monica. Na, di nakatawan Kunak tumat ngamin nga gayat ka kankwana. Aglibak ka pa ilang ngamin. Ha? Ay na, ibagbagak ngamin nga armam iti kadi mo kayat. Nagado ti ibagbagam, ngam kayat mo magayam. Ha? No maminsan ngamin, di mo labsan unay ti agsao. Di mo ammo ti sumarsaro no apasamak. Alawanan, Monica. Sikamanan tiyo husto ita. Ay kat talaga Isu apat siyam amin, dagiti ibagbagak.
Wenno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. May isa abulan ng tinapalabas, manipod na itabon ti asawa. Aging ga ita, fresh pa ilahang iti panunot ko dagiti nagraragsak a panagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya nga rod, ket saan tayo mat at angal tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay, Mari. Mare? Jak amo no kasano akon. Jak amo no kasanuak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay, apalaban, apo. Ay, panunutam, nga dati kakaisuna nga anak yo, akasapulan na ti panangayuan mo, kas inaken ama. Taanya nga'y, kat awan meta ni pare dyan, no? Owan, Mare. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan alumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Unak man numapantayo jay ili ita, bakit? Siyak laang ti mapanlakay. Anya? Inton sumarunulaangan alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y nga ita? Si Kaki, di mo't gurya. Naibagam kadakwada di na minsan ngal daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawin. Na, kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang mula no ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laangan ti mapan. Innaklaag palingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga roden bakit? Gananad ka Apo, mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Ah? Kurang laangan, kat makitan ti sana rumba nga magkita. Ay na, nagsiksika mo din iti shorts mo, mare. Siyempre, amare. Alangan kat dimit nga itulok ko ngagbalinak alo siyang, ha? No way. What? Jak lakit di itulok ti agbalin alo siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klata. Para kinilagay mo? Wano para iti sa bali? Ay sus, anya ka din day tangay bagbagam si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudno timbaga kanya. Ay. Saan ka man nga agsao-sao iti kasta? Tano adda makangag, ibagadan toki di nga adda sa bali alalaki iti biyag ko. Narigatan. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nakaw. Ay na, pagyaman ako na, gaputay may kahani. Awan anyaman na, honey. Itayak pa nga guru-orekan ka. Kung naklakit din o saan ka nga umay. Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko kan ka idinaudi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nag-sexy ka mo iti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka da ito'y akin na sexy. Ay, sapala ko tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kenkwana. Nasaya no kasta. O wala nga rod in ka nag-shower, honey. Namiss ko na iti moves mo.
agaya man bakit? Kunaklaki din no saan kan nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kunam agpalingki ka laang. Alas 10 iti rabi iti panagawid mo. At dalaang napatig-anapanak, Puldo. Unay daytan anapatag-anapanam. Napanamaya. Ne, apay, masapul pa'y ayang nga ibagak amin no sa dino tinapanak. Basta adda napanak. Normal adamagag ata asawa ka nga raw. Apay, adda sa balay, apapapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day tapanag sa usaom, kat mapan mo kit dilutwan day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at pay. Ha, lumanabid pay lang. Bakit? Ah, ingkaglutawan. Ang laki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa yung uray ti awag mo. Saan ka matan nga umawag? Sa siyakon, ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? At dapay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwal? Kasta ka di. Oh, alang araw. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Nakaragragsak man tilangam nga imay diti balay, mare. Oh, siyempre Alangan kit dimat, ngagro nga ba kasumungad. Naragsagak at adangamin tinadamag ko, Anya day ta, mare. Pudno ka di nga dato ni Bongken ka? Ha? Asino tinakadamagam iti day ta? Oh, among batan dito lugar tayo. Adala bayag ti daga. Iso ka nagbiit nga agwaras ti damag. Una yun ay mare. Wan, pudno day ta. Kanahan nga umay ni Bong diti balay mi. Oh, anya day tamare. Mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Iso asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray day ta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti detang imbaga mare. Love takes time, kunada nga ron. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binarsuwa? Bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak ngamin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarasarong karan na magayam ni Mariel ije balayda. Aywan mare. Kanayon kanumat mapanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din? Oh, kat sana pa'y mat nga inaklon mare. Sika talaga. Ammo nga raod. Ammo ti kinagramping at nadaya babae. Una yun, ta saan ang makapagtepel? Apay, saan na nga tan ama oray, ama palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, gramping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din? Wala na, pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka no ni Bong kan kuana. Asino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Ha! Garamping at mat at talaga day di ababae anya. Di na mauray ang mapalabas kumamag ti may sawon no do atawan sakbay ang makiasawa manang. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria. Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria.
Kunam siguro no saan ko nga ammo ti aramid mo. Ha? Amangan no nalipatam nga amok ti asawa ni Joey. Ni Joey alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing ka sumao, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. No pudno man nga agar-aram ni Bongka ni Mariel, awan ka ijayan. Naimbag pa'y tasala agpaaram idi awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pa'y laang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Diyak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Tagayan ti bagbagan ni Gurya, Mare. Ayun, Mare. Ayun, By amon, never mind. Una hindi di Gurya. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawon manipod na tayo nila kay ko, kat agpapaaram akon, excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isuti ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod kan. Kan maysa, saan ko pa nga inaklon ni Bong? Pampanunutak mo ti asawak aging gaita. Isu as sa anak abastag dardarasudos maipapan iti ayat. Ibagam tuman day taken kuha na, Mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtutan na day babae? Ang mga noan niya pa ti maaramid ko kan kuha na. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawon manipod pimusay ti asawak? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpay lang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nana Minda. Agsaludsod ka kan kwa na, Mare. Kasta kayang aramidin na agoryanan, na? Katwan, tiamunan sa kajak ammo ti aramidin na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Isu anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapaw iti sa balay. What? Dahil paylaang agorya asi asawa ti may na paw. Pau! Una yan ay adaya agorya? Dildilawan na ni Mariel. Ngam, ay suas! Diyos mayo karadang. Nakarkarumat gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakes nga aramidin na. Ay, awan siguro nana. Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gijibalay mi, no agsinungbat da nga agasawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Ano aga pong agpaspasensya ka? Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin ang mo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabutengak nga ang mga numaidanon iti asawak. Narigatan. Anya? Iso ang maudi pa'y laita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyak dun ti umawakan ka. Oh, sige. Ano dahi tati ko namhani? Ay, saan ko kumanga ibaga da ito ikan kapul daw? Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, nanaminda. Ni Gurya ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimad a relasyon da.
Nana, Sa anak nga agar-aramin iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak daytoy tapno mabagaam ti asawam. anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagitoy aladawan anaala dagiti kaaruba da juway. Kanayaw ti asawam ijay. Adtoy. Anya? Oh, mamati ka. Isu abagbagam ti asawam. Saan anasaya at ti kasjay nga aramidin na? Salbag ini di kastoy nga biyag. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y serserbim. Ha? Awan sir-sirbeg, kuna mo na. Kapota da survey, da jajuwiking ka. Anya? Una yan, Gorya. Si bibiyagag pa lang ang asawam. Ngamin sukat na kon. Di ka la inurayan, natayak kumapay. Inya lagi din. Anya ka din day nga ibagbagang puldo. Hoy! Di ka man naginditiyan mo. Amo kundi amin, may papan ka na kayo kundi Joey. At aming kanya activity siya. Isang awan laban mo, ha? Anya? Magsagana kayo do, Kasuan kayo kunak do, mate. Inya lagi din. Anya laki dinabiyag. No, sino pa'y tinalay nga sumao? Isumati adaramid na alinuloko. Gusto ko mamatan amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamat ang karkarwan. Apa? Itaman pa nga mong agpagaasi. Gorya kumare. Mare. Itinaamuam nga agar-aram ni Buwang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawa ampay. Kunam nga awan pa'y ti mga tawan anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. Anya? Ngam sika, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa lang ni Poldo, insukat mo ni Tizabali alalaki. Ay, una yan, Mare. Gusto ko man na, Mare. Ha? Gusto ko man kun kunam, tamabaysuan ka iti magbagak. Ay, danga. Ha? O, Ita, naku na ni Poldo, akasuan na kayo, iti daya Joey. Ha? Ipakat mo amin na kabailam, Mare. Go, go! Ha? Nagadwa sa usaw mitiliklik ko da. Ibagbagan pa'y agarang pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawon. Wano dwa tawon nilakay ko. Mare. Nagadwa sa ngam nakarkarom at ganti aramit mo. Anya lakit din. Anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y anak kasagana kan ayat. Ngam si kangay ko ma. Kuha, Mare. Si bibiyag pa'y lang ni Puldo ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanya. Pakawanan ako, Mare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ko man dito'y sango. Tama nga, numadurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali at tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Ta mga nudak-dakas ti mukat mau. Ay anyal haki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.